私は三宅正夫でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。Selamat siang. Nama saya Miyake Masao. Apa kabar? Baik. Saya sangat baik. Terima kasih banyak atas segala bantuannya. Saya senang bertemu dengan Anda. Istri saya Keiko. Lalu saya pulang ke Nagoya, Jepang. Tanggal Juni Selasa minggu depan. Hari ini saya sangat sedih. I miss you very much. Presiden Gigi Sensei, kepala sekolah, guru, staf, lalu mahasiswi di Diniyyah Puteri, semua sopan, jujur, berian, lalu sangat baik. Keiko, lalu saya bahagia, sangat bahagia. Arigatou gozaimashita. Kita sangat suka Diniyyah Puteri Padang Panjang. Kita suka Minangkabau. Kita sangat suka orang Indonesia. Sekalian, minasan, mahasiswi dan mahasiswi, tolong mempunyai sebuah mimpi cinta harus bisa. Yareba dekiru. Handwriting harus bisa. Yareba dekiru. Yareba dekiru. Your Japanese are excellent. I was very moved by your Diniyyah Puteri student speech. You are excellent. In my own life, 65 years, I really believe nothing will happen unless first a dream. Yumega nakereba, repeat after me. Yumega nakereba, nani mo okinai. Yumega nakereba, nani mo okinai. Terima kasih. In bahasa Indonesia, menginginkan mimpi. In your own life, in your future, don't be afraid conflict and failure and frustration. You are so excellent and very intelligent. I do expect all of you have controlling, and challenge spirit. 3C, remember, consider, control,
say, for something special on today's wonderful farewell ceremony, I do hope